nta minsi ishize wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe ishoramari ndetse no gukusanya umutungo wa leta yirukanwe mu nshingano ze. Jeanine Munyeshuri yari yinjiye muri guverinoma y'u Rwanda muri Kanama mu mwaka wa 2023. Ibi benshi babyibajijeho ndetse bivugisha benshi bibaza icyo yazize. Abandi bati ntabwo byagomba kuvugwa ko yirukanwe muri ubu buryo. Ariko iyo usubije amaso inyuma usanga atari wa mbere yirukanwe muri ubu buryo. Muri manda ya Perezida wa Repubulika yo kuva mu mwaka wa 2017 kugeza muri uyu mwaka wa 2024, manda y'imyaka 7 igana ku musozo, hamaze kwirukanwa abaminisitiri batandukanye. Gusimburwa mu nshingano ni ibisanzwe kuko umwanya ubundi minisitiri arimo igihe icyo ari cyo cyose yasimbura, agahindurirwa inshingano, agashyirwa mu zindi. Ibyo ntabwo byitwa kwirukanwa. Ariko ikizakubwira ko minisitiri yirukanwe akenshi akurwa mu mwanya yarimo wenyine, hatabaye amavugurura muri guverinoma nk'uko bisanzwe wenda ngo abaminisitiri benshi bahindurirwe imirimo, ahubwo akenshi agenda wenyine. Ubundi itangazo rimukuraho rirabivuga ko yirukanwe cyangwa ahagaritswe cyangwa se agasimbuzwa ari wenyine. Icyo gihe aba ari ku mpamvu z'amakosa, kutuzuza inshingano cyangwa indi mpamvu iremereye. Mu myaka 7 ishize muri iyi manda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku buyobozi bwa guverinoma yayobowe na Edouard Ngirente, Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kwirukana abaminisitiri batandukanye. Reka turebere hamwe abo baminisitiri bamaze kwirukanwa n'impamvu zagiye zituma bakurwa mu nshingano bari barimo. Nk'uko bigaragara ko iteka habaho amahirwe ya kabiri, abenshi muri aba bagiye birukanwa bagiye bahabwa amahirwe ya kabiri bagahabwa izindi nshingano, ariko ntibibujije ko bamwe bitewe n'amakosa cyangwa ibyaha bakoze mu kazi bagiye bakurikiranwa mu nkiko ndetse bamwe baranafungwa. Muri abo birukanwe muri guverinoma barimo James Musoni. James Musoni yakuwe muri guverinoma yari minisitiri w'ibikorwa remezo. Ni minisiteri yari ayoboye kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu 2018 ayikuwemo. Akaba yari afite agahigo ko kumara igihe kinini muri guverinoma ko yari ayibayemo kuva mu mwaka wa 2006. Ayibamo ayobora minisiteri zitandukanye. Kuva mu mwaka wa 2006 kugera mu 2009 yayoboye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Kuva mu 2009 kugera mu 2014 ayobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Naho kuva mu 2014 kugera mu 2018 yayoboraga Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. James Musoni ni minisitiri wari ukomeye cyane. Kuva muri guverinoma kwe byabaye nko guhirima kwa cya giti cya baoba. Icyo gihe mu kugenda bavuga ko imizi y'igishyitsi yarandutse. James Musoni wari ufite igitinyiro, byagaragaraga ko nta cyamukura muri guverinoma, ariko ngo akazica umugabo kagira iyo kava. James Musoni yazize imyitwarire mibi itaranga umuyobozi uri ku rwego rwe, aho byagaragaye ko ngo yinjiye urugo rw'undi mugabo bifatwa nk'ubusambanyi, mu rugo rw'undi mugabo biruviramo no gusenyuka. Iyi myitwarire yabaye nk'igisebo ndetse n'igitutsi kuri guverinoma. Ibi nibyo byamuviriyemo kuyivamo, ayivamo ayiteje ikimwaro ndetse nawe ubwe. Ku nkoni zamba no ku mahirwe ya kabiri, Musoni James nyuma y'amezi 6 yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe. Ni nawo mwanya akirimo kugeza ubu. Undi ni Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba yarashinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Olivier Nduhungirehe wari muri guverinoma yirukanwe mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2020. Ni guverinoma yari yageze mu mwaka wa 2017. Nk'uko itangazo rimukura muri guverinoma ryabivugaga, Olivier Nduhungirehe yazize gukora kenshi yashingiye ku bitekerezo bye bwite aho kuba ibya guverinoma. Nduhungirehe wahawe akabyiniro ka Mr Social Media kubera gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, ntabwo yashyizwe ku ruhande kuko tariki 15 z'ukwa munani mu mwaka wa 2022 yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Buholande. Kuri ubu ni nawo mwanya arimo. General Patrick Nyamvumba. General Patrick Nyamvumba yari minisitiri w'umutekano. Mu mwanya yari yagezeho tariki 4 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019. Ni umwe mu bantu bataramye muri guverinoma kuko yayimazemo amezi atageze kuri 6. Nyamvumba itangazo rimukura muri guverinoma ryavugaga ko hari ibyo akurikiranyweho, nubwo bitavuzwe byumvikana ko ari amakosa yari yakoze yamwirukanishije muri guverinoma. Patrick Nyamvumba mbere kuba minisitiri w'umutekano mu gihugu yabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu General Patrick Nyamvumba yagizwe ambasaderi ubahagararira u Rwanda muri Tanzania. Gatabazi Jean Marie Vianney. Gatabazi Jean Marie Vianney yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ni umwanya yagezeho avuye kuyobora intara y'Amajyaruguru. Ni umwanya yavuyeho azize gukoresha ububasha yahawe mu nyungu ze bwite. Aha icyavuzwe cyane nuko mu izina ry'uko ari minisitiri yasabiye umwanya mu kigo cy'ishuri atabyemerewe, mu kigo cya Rwanda Coding Academy.
nk'uko indahiro abayobozi barahira bajya mu nshingano ibivuga ko batazakoresha ububasha bahawe mu nshingano zabo bwite. Ibi nibyo byamukozeho. Gatabazi Jean Marie Vianney umwanya wo kuyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu awutakaza atyo. Nyuma y'icyo gihe nta wundi mwanya yahawe, cyane ko nyuma y'ayo makosa yo gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite mu gihe yari atararibabarirwa, yongeye kugaragara mu cyiswe saga y'abakono, aho abakono bari bimitse umutware wabo ndetse byavuga ko ngo bashaka kumugira umwami w'u Rwanda. Gatabazi Jean Marie Vianney akaba yari ari mu bari bashengereye uwo mwami. Edouard Bamporiki. Edouard Bamporiki yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ni umugabo wari uzwi cyane kubera ikinyarwanda cye kirimo ubusizi ndetse akamenya cyane gusobanura icyerekezo cy'igihugu. Edouard Bamporiki mbere yuko agera muri guverinoma yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, yanabaye n'umudepite. Guverinoma yayigezemo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019, ayivamo mu kwezi kwa 5 mu mwaka wa 2022 azize gufatirwa mu cyuho yakira ruswa. Ibi byahise bituma yirukanwa muri guverinoma ndetse akurikirwa n'inkiko, akatirwa imyaka 5. Kuri ubu arafunze aho arangiza igihano cye yagenewe n'inkiko. Dr Nsanzimana Ernest. Dr Nsanzimana Ernest yari minisitiri w'ibikorwa remezo, umwanya yasimbuyemo Gatete Claver. Nsanzimana Ernest yari minisitiri w'ibikorwa remezo kuva mu kwa mbere mu 2022 ageza mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023, asimburwa na Dr Jimmy Gasore. Nsanzimana Ernest impamvu y'igenda rye yabaye itwara ry'abantu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ubwe yari yiyemereye ko minisiteri yayoboye yari yatanze igisubizo ko ikibazo cy'ingendo mu mujyi wa Kigali kigiye kubonerwa igisubizo, ariko bisa nkaho imvugo itahindutse ingiro, uko ibyo yavuze ntabwo yabashije kubishyira mu bikorwa. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kubivuga kenshi ko hari abayobozi usanga batinda mu magambo ariko ntibakore ibyo bakwiye gukora kandi bidasaba n'ibihenze. Iki nicyo cyakuye Nsanzimana Ernest mu nshingano zo kuyobora Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Mbere yo kuyiyobora yari umuyobozi w'ikigo gishinzwe igenzuramikorere RURA. Kuva yava muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo nta wundi mwanya uzwi yahawe. Uretse aba bagiye basimbuzwa mu buryo butunguranye ndetse hakanavugwa igitumye basimbuzwa, harimo n'abandi basezerewe ariko bo bakivugira ko ari bo bijyanye ku bushake bwabo. Abo barimo Dr Diane Gashumba. Diane Gashumba yari minisitiri w'ubuzima, ava muri guverinoma yeguye yegura tariki 14 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2020 azize kuzana imikino mu ngamba zafatwaga hirindwa icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe ku byafashwe nko kubeshya, yavuze ko igihugu cyari cyiteguye ubigeranye no gupima harebwa niba iki cyorezo cyaba kitarageze mu Rwanda. Mu gihe yavugaga ko igihugu cyiteguye kandi ko gifite ibikoresho, byagaragaye ko ibyo yavugaga bitari bihuye n'ukuri. Ubu kutavugisha ukuri byamuviriyemo gutakaza umwanya we wo kuba minisitiri w'ubuzima. Cyokora Diane Gashumba ntabwo yatereranywe, kuko mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 6 Diane Gashumba yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Suwede. N'ubu ni umwanya arimo. Undi wavuye muri guverinoma yeguye ni Maître Evode Uwizeyimana. Maître Evode Uwizeyimana yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Ni guverinoma yasezeyemo mu mwaka wa 2020 azize imyitwarire idakwiye umuyobozi wo ku rwego rwe. Iyo myitwarire nta yindi ni iyo guhohotera umuturage. Maître Evode Uwizeyimana yari yahohoteye byo gukubita umugore wari ushinzwe umutekano, ababazwi nk'abasekirite, amujije ko ngo yamusatse bitarimo icyubahiro. Evode bivugwa ko ngo yamukubise. Gukubita uyu mugore bimuviramo gutakaza uyu mwanya, uretse ko gukubita umuntu bitemewe n'amategeko, ariko noneho bikabagaho mu munwa umuyobozi uri ku rwego rwa minisitiri. Ibi nibyo byamuviriyemo gusezera kuri uyu mwanya. Evode Uwizeyimana yaje guhabwa amahirwe ya kabiri maze agirwa umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Kuri ubu ni umwanya kirimo umusenateri. Dr Isaac Munyakazi. Isaac Munyakazi yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ashinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Yavuye muri uyu mwanya yeguye nyuma yo kuvugwaho ruswa yakiriye kugira ngo ashyiramwe mu mashuri ku rutonde rw'amashuri yatsinze neza. Isaac Munyakazi yashinjwe icyo cyaha cya ruswa ndetse ajya no mu nkiko ziranamukatira zimugirana n'ibihano. Ngayo nguko ngabo abaminisitiri batasoje neza ubutumwa bari bahamagariwe. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe. Subscribe dusubire.